Omu rukiko rubira hari karya koto mu Rembo Fort Portro rubire rutebekanisiibwa bako hepco Uganda kandi ho n'abahira Abeebembezi engyenderwaho ezirakoratirwe omu kukozesa projects za USMID. Project ezi zikombeka omu district egi ahabw'okushanga ngu neetuuza empungi kandi omu ngyenderwaho ezihirweyo harimu ezo ez'okukozesa obutare obwombekirwe omuri Nkoma, Kataryeba, ekishaaha ky'omupiira, Resource Center na Tax Park. Projects twarambura izoba twarambura projects tulikombeka a playground muri Nkoma Kataryeba Town Council, tulotombeka Resource Center ati Nkoma Kataryeba Town Council, tulotombeka market kandi market ejo irimu na Tax Park muri Nkoma Kataryeba Town Council. Then tuneme imihanda tulotombeka uri umuhanda ogumwe ogwa mutwe Kamwenge kandi twino guno muhanda ogwo nogwa okutwara tu budget indire mu batch 1, then twarambura no muhanda guno gutera mu batch 2 kichwega kiri mu town council echo koluka burejeya kuhika Nkoma. Orukiko oru rwetabirwemu RDC, DC na mukuru w'entebe ya katano na n'abandi bakozi abarukujunanizibwa omu by'obushubuzi kandi ho n'ababorekere ku engyenderwaho ezi zirikuza kubahwera kushyikiriza ebigendererwaho bya project ezi. Ndekiragiro n'iteka kugira ngo tubakuratire mpaka project ziburi mpaka mweru kandi barigagiraho nakanya kuba leta nanka kugira ngo emyezi nkamukaga project ebwere yaraguma turalibuza yahine bushobobu yakozire kugira ngo ajya bugorore batakamumazire kumushashurayo. For now we have covered 72% against 88 as in time. Then we are left with some other activities. At the moment we are soon completing the wall fence. Then we shall enter into finishing our the structures. We don't want just to monitoring. Kama bate tu monitoring batakole mitugwi to touch nabo kandi tubasaba bakeke speed ako hata mbwira twagenda mu twaje kujya mbwira gwenjura hati wo wire kisho kubaletereza enjura kubalebesa gukora kandi wire ukabakwata. Ubwa hata abantu bagira ngo project ezi nizitekatekwa kuhendera ahagati yo kwezuku amakuru agagashakwa Anthony Twine.